nuko ku mugoroba w'ejo hari hapfuye abantu bagera kuri 412 bapfuye mu gace kamwe bishwe. Iran niyo yafashaga ino mitwe yose, none General Salami arivugiye ati ntago bino bintu tubirimo, bari abantu bifatira imyanzuro, ni abantu bakuru, ntimukatubeshyire, ntimukatuzike ibyo tutakoze. Ndagutahije kandi ndagusuhuje, gubwa neza ndetse nguhe n'ikaze ku biganiro byacu. Deriki Mugabo niyo yanjye. Reka twongere tuganire aya makuru arimo kuvuga mu burasirazuba bwo hagati. Impamvu nje tujya mu burasirazuba bwo hagati nuko ku mugoroba w'ejo hari hapfuye abantu bagera kuri 412 bapfuye mu gace kamwe bishwe. Nanjye kuvuga umuntu umwe, ariko ni igihugu kimwe cyisha abo bantu, ni igihugu cya Israel cyongeye kubura cyangwa gutangira ibitero mu gace ka Gaza. Ni ibitero bigamije ngo guca intege burundu umutwe wa Hamas ndetse no gukuraho imbogamizi zose bavuga yuko ngo zibangamiye umutekano wabo. Ibi bitero bije bari bamaze igihe cy'iminsi irenga 40 aho bari bari mu gahenge ko guhanahana imbohe. Ngira ngo twagiye tubikora biganiro hano, bahanye imbohe zinizi kugera bageze ku mbohe zibarirwa muri 33 ku ruhande rwa Israel ndetse n'ababarirwa muri 916 ku ruhande rwa Gaza cyangwa rwa Hamas. Hanyuma ku munsi w'ejo nibwo Israel ku itegeko rya Minisitiri w'Intebe w'igihugu cya Israel yabwiye abakuriye igisirikare cye barimo wa mugabo witwa Zamir. Uyu nguyu niwe mugaba mushya w'ingabo z'igihugu cya Israel ufite ipeti rya Lieutenant General, ngira ngo naryo rinini cyane muri Israel kuko bo ntago bajya mu byandi bya Full General, Marshal, bla bla, no, bagarukira aho ngaho. Yatanze itegeko nimugoroba ariha igisirikare cye kugira ngo kigabe ibitero simusiga byahitanye abantu bagera kuri 560, abapfuye ni 412, hanyuma abakomeretse baragera kuri 562. Abo bantu bose ni benshi cyane. Imirambo y'abantu cyangwa imibiri y'abantu bapfuye iruzuye, barimo baragenda bayikura munsi y'inzu zaguye. Ubwo ni bita rubbles mu cyongereza, cyangwa se kuba inzu yaguye, ibinogo, kuba inzu yaguye ikagwira abantu, hanyuma abo bantu bakajya gushakwa munsi y'ayo mazu. Mwabonye abantu bo muri ya bice by'isi bikundira kwibera muri apartment zino nzu zigeretse, ugasanga zigeretse nko ku nshuro 10, 20, 50 gutyo. Iyo nzu rero yiguye biragorana cyane ko nk'abantu bari bari mu nzu ya mbere cyangwa mu yo hasi zitwa basement, kugira ngo bazajye kubavanamo bahereye kubavuye kuyo hejuru kugera kubavuye kuyo hasi biragoye. Ubu ngubu niko kazi kiriweho muri Gaza, aho barimo gukuramo abo bantu. Hamas barayiziza ko yanze kurekura imbohe zose. Ubundi amasezerano yavugaga ko bagomba kurekura imbohe kuri tamu ya mbere cyangwa ku minsi 42 ya mbere bagomba kurekura imbohe z'abanyisraeli zira ku 33. Ibyo barabikoze. Ku ruhande rwa Israel irekura abanyehamas cyangwa abanyegaza nta mubare bari bashyizeho, ariko kudashyiraho umubare ni byasaga naho byumvikanywe ko Israel imbohe zayo zafashwe ku ruhande rwayo zizakoreshwa nk'ibyo twakwita bargaining chip. Tuzajya dutanga umubare, umuntu umwe tuzajya tumuvunjamo abantu runaka. Ahanini twagiye tubona umuntu umwe w'abanya-Israel avunjwa 100 kuri ya ruhande, ariko ntago hose byagiye bingana. Hari aho bana bavunjagamo 300, hari naho bavunjagamo 200, hari naho bavunjagamo munsi y'100. So ntago byari itegeko ko bagomba kubijana. Kuri ubu rero ku itegeko rya Minisitiri w'Intebe w'igihugu cya Israel bwana Benjamin Netanyahu yavuze ati shoot them, mubarase mubabaze. Ibyo ni nabyo bakoze, barabarasa baranabababaza kugera ubwo abantu 412 bapfuye, 562 bagakomereka ku rwego rukomeye cyane. Imirambo baravuga ko iza gukomeza kwiyongera, gusa ariko hano Hamas ikabirimo kuvuga yuko yatakaje. Israel nayo ikikombita mu gatuza ivuga iti abapfuye harimo abayobozi b'umutwe witwa Palestinian Islamic Jihad, uyu nguyu wakoraga muri Syria, muri Iraq ndetse no mu gihugu cya Israel mu gihugu cya Palestina mu gace ka West Bank. Abo ngabo bari bafite umuyobozi wabo nawe warasiwemo hariya. Baravuga yuko hari abayobozi bagera kuri 5 biriya mitwe Hamas ndetse na Islamic Palestinian Islamic Jihad nawo wapfuye, umuyobozi wabo wapfuye aguye muri biriya bitero bya Israel. Kugeza kuri ubu Leta Zunze za Amerika bayibajije niba yari ibizi mu gusubiza umuvugizi w'ibiro bya Perezida Donald Trump akaba na sekretari we bamwita Lavit, yagize gutya arasubiza aravuga ati yego
twari tubizi neza, ariko gahunda ihari nuko tugamije cyangwa perezida wacu agamije guca intege Hamas, kandi yarabibabwiye mu kwezi kwa kabiri ku itariki 6 nibwo yaje aravuga ati bagomba kurekura ziriya mbohe zose, batazirekura ukuzimu tukakwimurira hariya muri kariya gace. Hano harimo ibintu bibiri. Uribuka neza yuko Gaza bakeneye kwivamo bariya abantu. Kabiri, uribuka neza yuko Gaza bayikeneye ngo ibe amatware ya Israel. Nukuvuga ngo kugira ngo bariya abaturage bahave bagomba kubanza guterwa ubwoba, kandi ubwoba bw'abanyepolitiki uburyo buteramo turabizi mwese, ngira ngo ibyo ntabwo si ibanga. Umunyepolitiki navuga ati turaza kureba ukuntu tubavugutira umuti, ujya gusanga uwo muti ari urupfu. Perezida Museveni niwe wavuze ngo politics burimba, politics kufa. Ubwo ashaka kuvuga ko politike cyangwa iyi mikino y'imitegekere, kuko burya rega niyo tuvuga politics cyangwa politike tuvuga police, kandi police zose simbi, ahubwo iyi miyoborere kuyoborana ni umukino w'urupfu, ni umukino wo kubeshya. Niyo mpamvu uyu muyobozi rimwe na rimwe avuze ati turaza kubivugutira umuti, ujya gushanga umuti yavugutse usharira, ku buryo nawe ubwe bawumugejejeho yakumva usharira koko. Ariko wenda bo hari igihe usanga barabimenyereye, nta gishya kuvuga ngo abantu 500 bapfuye akumva ari ibintu bisanzwe, nko kubibwira Benjamin Netanyahu cyangwa undi muyobozi uba muri bino bintu, aba yumva ari ibintu bisanzwe. Leta z'Ubumwe za Amerika yari yabibwiwe, yari ibizi neza ko ari uko biri bugende, ndetse iyo urebye hagati y'aba bayobozi bombi, ubwo navuga Benjamin Netanyahu ndetse na Donald Trump, basa n'ababyumvikanye, barabwira bati mugende mubikore gutyo. Kubikora gutyo ni ukwica abaturage bangana batyo. Hanyuma ibyo bikanahuzwa nuko ku munsi w'ejo twari twakubwiye ko igihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika gifatanyije n'igihugu cy'Ubwongereza bagabye ibitero byo twakwita nka simusiga ku bantu bitwa Abahuti. Abahuti bari mu majyepfo ahagana ku kigobe cya Eden, iruhande rw'inyanja itukura. Bakaba baragabweho igitero cyahitanye abantu n'ubundi bagera kuri 53 b'abasivili. Abasirikare b'Abahuti bo baravuga yuko babarirwa mu 150, batanye bavuga 101, bagenda bazamuka bajya mu 150. Abo bose bapfuye kubera igitero cyagabwe na Leta z'Ubumwe za Amerika kuwa gatandatu n'umugoroba, ku cyumweru ku munsi w'ejo, n'uyu munsi wa mbere mu gitondo bagabye ikindi gitero. Ni ibitero n'ubundi birimo kugabwa ahitwa Sada muri Sana, mu murwa mukuru w'igihugu cyitwa Yemen. Aho ngaho bakabikora bagamije ngo guca intege uriya mutwe, ndetse no gusubizaho icyitwa freedom of navigation, gukoresha hariya hantu mu buryo bworoshya amato kwaca. Hari ahantu tuvuga ni muri kiriya kigobe cya Eden no mu nyanja itukura, kuko urabona niba uzi mapu ya Afurika, urabona ko ibicuruzwa bituruka mu burengerazuba bwa Aziya, mu burasirazuba bwo hagati, biza bikikubita muri kiriya kigobe cya Eden, bigaca munsi y'igihugu cya Yemen no hagati y'ibihugu munsi y'ibihugu bya Djibouti muri Afurika, ubwo Djibouti, Somalia, ukazamuka ku gihugu cya Eritrea, ugahita uzamuka nyine ukomeza ku bihugu bya Misiri na Sudani, werekeza iyo ruguru, ugahita uca wikubita mu nyanja itukura, ukajya muri Mediterane, ukerekeza mu burengerazuba bw'isi. Aho ngaho Abahuti baravuze bati twebwe tuzabategera aho hagati, nta bicuruzwa tuzemera ko biva hariya. Naho ikibazo gihari ni uburengerazuba bwa Aziya, niba bujemo ibyo bibazo n'ukuntu Amerika n'ibindi bihugu byahakuraga umutungo, biraza kugorana yuko Leta z'Ubumwe za Amerika cyangwa Ubwongereza n'ibindi bihugu byihanganira kuba bitashobora kubona ibyo byabonaga hariya. Niyo mpamvu bigomba guteranira abantu Bahuti kugira ngo bavane hariya. Abahuti nabo bakavuga bati kugira ngo tubareke baceho mu bwisanzure, nuko babwira Israeli ikareka Gaza. Nukuvuga ngo Abahuti kuva Israeli yatangira kugaba ibitero kuri Gaza ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023 kugera uyu munsi, Abahuti baracyahagararanye n'abanyegaza. Irani nayo yari imeze gutyo, ariko Irani yamaze kubivamo. Irani yejo yaravuze iti biciye muri General Salami, uyu ni umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Irani, bazita IRGC cyangwa se Islamic Revolution Guard Corps. Yavuze ati twebwe reka Abanya-Yemen n'umutwe wa Ansarallah, kuko Ansarallah nibo Bahuti,
bafata imyanzuro, ni umutwe wigenga, ni abantu bigenga, natwe turi igihugu kigenga, turi abantu bigenga, bariya bifatira imyanzuro ntabwo twe tubategeka. Ibyo byavuzwe na Gerard Salami avuga ati reka ntimukatubeshyere no gushaka kudusiga icyasha no kugira ngo mutuzirike amatwi, nta matari twe twayiriye. Hanyuma leta zunze za Amerika igakomeza insisting ivuga iti tugomba kubarasa tukabababaza koko, ku buryo uko byabimeze uko ariko kose Iran niyo mitwe yose ifashwa na Iran igomba kujya hasi. Ikindi usibye gusubizaho ikitwa to restore the freedom of navigation, gusubizaho ubwo burenganzira bwo gukoresha kiriya kiyaga ari amazi ya kiriya kigobe ku muntu wari wese uko abishaka, leta zumwe za Amerika igomba guca intege uyu mutwe ndetse n'abawufasha ari bo ba Iran. Iran yamaze kubyikuramo, uyu mutwe nawo ukabavuga uti niba mutekereza ko mwaduca intege gutyo ko mwishakiye, kuko bahurashaho kwa gatandatu nimugoroba, ku cyumweru rasubiza, ku cyumweru nimugoroba leta zunze Amerika irongera isubiza, uyu munsi nijoro nabo warahishubije, mu gitondo leta zunze Amerika ibyuka isubiza. Ahantu barashe leta zunze Amerika baravuga ko bayirashishije misile zigera kuri 400 z'abahuti, 43 gusa nizo zahushije, ariko izo ngizo zose zaguye kuri target. Bavugaga yuko barashe kuri target 43 kuri leta zunze Amerika. Target 43 leta zunze za Amerika ifite ikihari, hafite amato hafite ubwato bwitwa ngo ni USS Truman. Ni ubwato bwa leta zunze za Amerika bwikorera indege zigera kuri 200. Ni cyato kinini gishobora kuba gihagaze ahantu hangana wenda n'umudugudu, kuko nari ngiye kuvuga Akagari, ariko Akagari nako kabari kanini cyane, ariko bari ubwato bunini koko, kuko ubwato buparitse izo ndege zigera muri 200, urumva ko ntabwo ari akantu koroheje. Ubwo bwato rero bukaba bwikorera izo ndege zindwanya ama F-16, F-35 n'izindi zindwanya, zikaba rero baragiye bakawuparika hariya, ikigamijwe ari kugira ngo babe batangira umwanzi ushobora kuba umwanzi wa leta zunze za Amerika cyangwa se umwanzi wa Israel. Urabyibuka neza ubushize ubwo Iran yavugaga yuko irimo gutegura igitero cyo kwishyura icyari cyabaye ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10/2024, leta zunze za Amerika yavuze iti okay, bamanura yandi mata abiri asanga ubwo ari buhasanzwe bwari bushinzwe gucungira umutekano wahari ahantu. Kugera kuri ubu rero leta zunze za Amerika muri gahunda yo kuvuga iti tugomba kubabaza abahuti tukabaca ruseke, niyo mpamvu barimo kurasa basheringa bitarangira. Gusa nabonye abo bita Central Command, ni igisirikare cya leta zunze za Amerika gishinzwe buri burasirazuba bwo hagati, nibo batangaje yuko barashe bagamije kwica abarwanyi b'abahuti, ariko nta muturage n'umwe bigeze bica. Avuga ati that is the accusation of the Houthis, ni ibikorwa byo kutubeshyira dushinzwa n'abahuti, ariko twebwe nta muturage twigeze twica, ko nta gahunda y'umuturage yari muri target. Now abantu bakibaza bati kuki ubu ngubu, why now, kuki leta zunze za Amerika ibyukije ibitero ku bahuti ubu, kuki ibyukije ibitero, kuki Israel ibyukije ibitero kuri Gaza ubu ngubu? Nuko leta zunze za Amerika bijyanye na gahunda ya Trump yari afite kwari ukugira ngo agarure amahoro mu burasirazuba bwo hagati. Abanyegaza cyane cyane Hamas banze gutwarwa kuyobozwa igitugu, kuko leta zunze za Amerika yo biciye muri perezida wabo Donald Trump ntabwo ashaka yuko bari kuri imbohe gahoro gahoro mu buryo bwumvikanye, warashaka ko bari kura bose icyarimwe. Hamas nayo ikabyanga ivuga iti kugira ngo natwe tubona abacu nuko abangaba tubari kura ku mpamvu twumvikanyeho, ku masezerano twumvikanye ko turi kuraba mukaduhaba, turi kuraba mukaduhaba. Hamas kavuga iti niba mushaka ko tubari kura bose icyarimwe, natwe ni muri kura bacu bose icyarimwe. Abo abanye Hamas Israel ifite baragira mu 13, abanyegaza n'abanyepalestina Israel ifite baragira mu 13. Wenda ubu tuvuge ko ejo bundi bari kuri 900 n'abandi bashobora kuzarekurwa kubera ko ibyo babashinza bitabahamye, tuvuge ko wenda babishyuza 12. Muri 12 Israel ikavuga iti nibura abakatiwe urwo gupfa baragira mu 3000 n'inkiko zo muri Israel, abatarakatirwa baragira mu 3360, abakatiwe ibindi byaha bakagira mu 900. Abo bose kubahuza Hamas kavuga iti barazira ubusa, barazira yuko ari abanyepalestina, barazira yuko ari abanyegaza, nta kindi kintu bazira. Israel kavuga itoya bakoze ibikorwa by'ibiterabwoba ku butaka bwacu. Leta zunze za Amerika yaza nk'umuhuza ikohereza Steve Witkoff
bimwe mu byo abanyegaza barimo kuzira kuri ubu ni uko banze kumvira ibyo Steve Witkoff umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati yari yatanze nk'inama. Yarababwiye ati muze mu biganiro, baraza baraganiriye barumvikanye. Fezi ya mbere irarangiye, fezi ya kabiri Israel irayanga. Israel yanze ibiganiro kubera yuko ibona bitakiyungura. Imbohe iyo zitashye impamvu yo kurwanya irabura, imbohe iyo zigumyeyo impamvu yo kurwanya iraboneka. Iyo kurwana bibonetse Israel irarwana kugira ngo ibone hari ahantu, ntabwo irwana kugira ngo yumvikane na Hamas igume hari. Niyo mpamvu yavuze ati twubuye imirwano kubera ko dushaka ko dukura tugera ku ntego zacu ko ari eshatu. Intego yabo ya mbere kwari uguca intege Hamas burundu, kurandura Hamas, to uproot, kurandura burundu Hamas muri Gaza. Iya kabiri gutuma Gaza itazigera yongera kuba ikibazo ku mutekano wa Israel. Izo zijya gusa, kuko nurandura Hamas bizaba bisobanuye ko n'ubundi Gaza itazigera yongera kuba ikibazo ku mutekano wa Israel, kuko abayikoreragamo bazaba batakirimo. Iya gatatu ari nayo ya nyuma ni ugucyura imbohe zose, abazima n'abapfuye. Kugera kuri ubu nta mbohe barahari, nanjye kuvuga ngo nta nimwe ariko barahari. Barahari bagira nko muri 20 bakiwe na Israel ku gituza, ku ngufu, ku gahato, ku mbunda, bakagenda bakababohoza bakabazana baba bazima cyangwa bapfuye. Kuko muribuka nko ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 bazanye 6 bapfuye, 30 z'ukwezi kwa 8 umwaka ushize bazanye 6 bapfuye, baze gutuma habaho imyigaragambyo yatangije ukwezi kwa 9 kose kugira ngo matariki 7 ubwo bari bashoje gushyingura imirambo yabo ngabo, kugira nubwo abanya-Israel babwiraga Benjamin Netanyahu bati umwicanye. Uyu munsi hari imyigaragambyo ikomeye cyane mu gihugu cya Israel. Kubera iki? Ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe igihugu cy'Ubwongereza, ntabwo Leta Zunze Ubumwe z'Ubwongereza, niyo kuvuga ngo UK kubera ko bavuga United Kingdom, niyo kuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe z'Ubwongereza, ariko ntabwo ariko bimeze, ahubwo ngira ngo bavuga ubwami bwishyize hamwe bw'Abongereza, United Kingdom. Babwiye Israel bati warekeye aho kwica abantu ukajya mu biganiro. Ubufaransa bwabwiye ibindi bihugu biti mwafatiye ibihano igihugu cya Israel kubera ko kirimo kwica inzirakarengane. Hanyuma abisiraheli ubwabo mu gihugu iwabo batangije imyigaragambyo, n'imyigaragambyo iri mu gihugu hafi ya cyose, guhera ruguru mu majyaruguru ahitwa Nahariya, mu misozi ya Nahariya, ukagera ahitwa Haifa, ukamanuka ukagera mu gihugu rwagati, ukerekeze Firiya Eilat. Hose imyigaragambyo ni yose, aho barimo kuvuga ngo gutangiza ibitero kuri Gaza na Hamas bisobanuye urwo gupfa, bisobanuye gukatira urwo gupfa abaturage cyangwa imbohe z'igihugu cya Israel zigifitwe na Gaza. Noneho bafite ibyapa byanditseho ngo Bibi must go. Bibi muramuzi se? Bibi ni minisitiri w'intebe w'igihugu cya Israel. Bafite iryo zina barihina, impamvu barihina nanjye ntuzayimbaze, ariko iryo zina bararihina bakamwita Bibi. So baravuga ngo Bibi must go, agomba kugenda kubera ko niwe watanze itegeko ryo kurasa, kandi nibarasa Hamas ntabwo iri bupfusha abantu 512 ngo bakomereke. Nurangiza uvuge ngo Hamas nta kiri bukore kuri ziramboye. Uribuka imbohe enye z'umuryango umwe w'umugore witwa Bibas. Umuryango wa Bibas, umugabo we baramutwaye, nivuga umugore nkamwitirira umugabo, ntuze kuvuga ngo ko mbivanze. Muri Israel umugore niwe witirirwa abana. Byaturutse kuri inde? Kuri Mariam witiriwe Isa. Ngo ndavuga Maria witiriwe Yezu kuko niko bivuga, ariko Yezu ntago bamuzi muri Israel. Ibyo ariko niyindi sije twazagaruka twigendere. Uyu mugore witwa Bibas bamutwaranye n'umugabo we n'abana babiri. Bagezeyo bose barapfa. Bose bamaze gupfa, biza kuba ngombwa ko mu gutanga imirambo ejo bundi Hamas tanga imirambo yabo bandi, ariko nyina Bibas bagatanga umurambo utari wo. Batanze umurambo utari wo, Hamas mu gusobanura impamvu abo bantu bapfuye, ubundi kuki baje bapfuye, imirambo ine yose y'umuntu umwe kubera iki yaje yapfuye. Baravuga bati bari ahantu hamwe ariho twabafungiye, hanyuma ibitero bya Israel biraza birabica, kugera kuri ubu abantu bapfuye 412. Sinzi impamvu bakunda kuza 500 ni abakomeretse 532. 412 bapfuye, nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko hapfuye abanyepalestina gusa, kuko hari abisiraheli bagera kuri 59 bakiriyo. Naho muri 59 bakiriyo, ejo Hamas nizi kavuga iti do aba bapfuye bishwe n'ibitero bya Israel. Cyo kora nabonye Israel ifite uburyo ikoresha ibyitwa forensic
laboratoire babajyana muri za laboratoire zabo, bakoresha bwa buhanga bwa forensic, bakareba bakamenya uyu muntu yapfuye anizwe, yararashwe cyangwa yagwiriwe n'ikintu. Ubwo bushobozi ngo barabufite. Barabukoze rero basanga abo bantu ngo barapfuye, bamwe banizwe, abo bana babiri b'impinja, kamwe kari gafite umwaka umwe kandi gafite 4. Utwo ngutwo ngo twaranizwe ngo kuko basanze bafite n'ibimenyetso bigaragaza ko banizwe. Ba nyina bo bararashwe, nyina na se. Ni ukuvuga ngo Hamas ishobora kuba yarabikoze mu kwihimura kubera umujinya yari imaze guterwa n'ibitero by'igihugu cya Israel byicaga bari abantu. No kuri ubu rero Abisirayeli barigaragambye bavuga bati Benjamin Netanyahu utanze itegeko ryo kugira ngo barase Banyegaza, ariko bisobanuye ko abantu bacu 59 bagiye guhita bapfa. Kugera kuri ubu rero Leta Zunze za Amerika irumvikana neza 100% n'igihugu cya Israel kuri ibi bitero. Ni ibitero bitagamije neza yaba ari kuri Israel cyangwa se kuri Gaza. Ariko Benjamin Netanyahu akavuga ati ibi dutangiye bigomba gukomeza kugera Hamas yumvise yuko twebwe tudakinishwa, kandi koko burya umuntu ukinisha abayahudi birahatirije ko nawe abayoroheje ugomba kuba ukomeye, kubera ko kubakinisha. Ejo wabonye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze za Amerika, cyangwa se tumwita umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze za Amerika, bamwita Marco Rubio, wawundi wasimbuye Anthony Blinken. Urabizi ko Blinken yari umuyahudi ubyemera, unakandamiza yeruye abanyepalestina n'abarabu muri rusange. Umusimbuye ni umuyahudi ubyemera, unakandamiza byeruye abanyepalestina. None se urambwira abo bayahudi bafite ukuboko kungana na Leta Zunze za Amerika, niba ushaka kuvuga ko byoroshye guhangana nabo, ntabwo byakoroha, birahatirije. Birasaba rero ko ningahe? Ni 9 reka nawe twikate.